Double kill. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Hello gamers, tingip dan sobat yang spesial kan nika channel kacungi 3x gamer. De kumba pilih ia poka thumbnail, bat kumba pilih ia poka title ni penakai kill challenge, hoy kill challenge. Kasih FF gaming kadai nak kill chongi balale kaya i arki 2GB king bat opibok YT bat i Trevor. Kini kilong ki player ki ba pro banak poka kill kacungi. Ide kini sia ki arki 7 bikin bok Trevor. Tenakan nega silang pat kadeka kendai madai kit te kasih coming versus kendai madai. Dia pek mandu bercop akan nega bamata. Trevor. Oh, arkila. I Trevor. Oh, i Trevor ila yo penok no itu way but ila revive yo i argi. First blood. Ni gangster na po kung may ni de arki upi po YT la yung headshot di two-way bisa kill upi po YT de itong ba tepet paban na kay room na po ka kill ka upi po YT de ani ban pia i ka film play jong ite pedamut siap yung tangan. Oh lah syumut. Dia ada pempat tip di OP Box YT. Saya cek po description mangan buka channel jong OP Box YT. Kamu on OP Box YT itu way imut ban punch si OP Box YT lah yo punch si kemudian ray melelera. Dah kakon remlak ray OP Box YT imut ban punch melara. Double kill. Ya hang tu friend karon ka bandeng kong ila job no dangi ta ka kill kong kasih First gaming blood. i Trevor ila nok no angle pat Trevor ila job no de nelera dang don OP Box YT arki bat tu cibikin de ngan ong ru kadon ka channel jong i Trevor gaming ru sampai na po description ngan bu po description tersa cek mo ya ka channel jong i Trevor gaming ru de batai ru ipi sipang giveaway buat nomor kirkirang ngan batai kamsa sipang ngan batai giveaway bang sapen akan do shit mo i upi Box YT la yo penok no itu way sama kulo bat mut ban confirm na ka kill jong ladi la yo confirm to kani ka kill kendai madaru dei kam dei ka kill kapa loop kai paswa pro ha ki player nang niru nak le madaru tu lah pasang set tu win again ni Box YT yang ni manu ban job Box YT versus T-Way tu bertang la T-Way di paling aspek bahaya arki Box YT bat i 2GB king bat i Trevor namar arki 2GB king upi Box YT Trevor kadai nak kill ka chong ni kasih FF gaming kadai ka kill ka chongi di kadang was pat bagi Malaysia upi Box YT la yo headshot itu bat itu ila cap no ni la yo arsit ni la chop arsit ni la chop around di karong ng tengah layar karong ka balai di manu bat chop kan ni ka balai penting ni pe ke video ya kakif kawe bangin sapen na kaingin si palik kain no shen tang bangin sapen tip para po WhatsApp group tila da pimpat join ka WhatsApp group mo jongi kadon ka WhatsApp group apo description sa check betul pas join mo kanang ba tip lanu upi Box YT la sasian no ladien kanang ba tip lanu ngin pen lek kay kakif we join po WhatsApp group wat nom you wat nom keliangan na ina eru de join bi po WhatsApp group te ngin sapen tip tu andang na pen kay mo wat nom
kerki ngin sak pen kai hoi ye ki bisa ki bala subscribe do 2GB king ila nok but I Trevor ila push sekmat ni 2GB king ila yap no naga kill kasih FF dan tim sa laingut but naga kill chong kendai mode I sa arngut naga kill kachongi dan tim RG 2GB king but upi bok YT legend sudah kini saya legend sudah kini saya baru songut deh legend sudah Trevor ila nok ho Trevor Piatip guys ani layo no RG layo headshot no di bad boy itu dai bad boy ngalah kenapa dai bad boy namar bad boy ru ngalah I ka gameplay chung bad boy ru kanang ko bat tebet ai bad boy saya dan poka kill chung I tambah love no tu berapa lay love te mening ila da penakai sin dengan mun ngiyo 7 of 1 ni chop nyau itu chop tang sin dia akan dia ka bawa tangan tip ni ngin chop kan ni chop kan no of gaming versus kendang madai ya IRQ ngampak te IRQ mening ila da kai sin ngap dah ni ki banyak mungkin sia lah tersangkap tau di pemilu lah berdua pemilu ngapa First blood. kan kata rawan berita tersangkap tau kan nama meneh por bompas taki tim si tip tim ya ke ETS ini nama don ba pro thana kill chung itu tak tahu ke tim mungkin PS lo tu keren ya ke Namar mening ila da kai sin yo nyau di itu se yo tangka we te tai itu se ki keren ya kata dan ki bom yo la kai ne kum tam ne tharai kita kam pro ne bakam tebet ne ta tharai te mentang tharai ki itu se ki la yo ban kai ne kum no ne te ngutu ra te kata itu se ki keren ya kata ki la ya dom ri kata tharai ngutu ra ne ki mo dom oh people YT la yo tu we do se we people YT people YT la yo nok arngut come on people YT keep it up people YT RG bari Trevor ya no sasa 2GB king but I people YT pekaya I 2GB king 2GB king nampak ibarat kempe chung 2GB king te nastang imunta kempe chung 2GB king te dalam apa ibarat ani bit hat 2GB king road speed amu man iya syu imut anak wow imut shot dari 2GB king tepat bang nim idiot nam imut shot 2GB king kani bagi chop untuk singi hapor bangi pendakai oh my god 2GB king layo emote shot itu wow 2GB king nice 2GB king keep it up 2GB king OP Bok YT Trevor Arki ani kita cuma visiate ngada ibang saya iskun jaya dua tak kini saya ki player na pukil cungi dai kidai ki player 2GB dai Arki but OP Bok YT Trevor dai 2GB player sudah 2GB RAM ko mobile ila kai kini siap pemnget ra 2GB RAM kila kai kini siap phone upi bok YT but RG but 2GB king ni dari lagu sedang 2GB king lebih RG lah itu but i Trevor ila kai 4GB RAM phone ila kai dengan phone sudah ini siap ila kai PC ra hadu kan ni gameplay kai saya lagi ni siap ngaladik ya ngam keren serah nama ngati jam no I OP Bok YT da jam no OP Bok YT dai duk cengkerman bang ada jam no I OP Bok YT but I Trevor lah dan knockdown no Indonesia ngadu cengkerman da Indonesia da sak kan kat nuru da sak sound ya sak line ya sak kan nuru ngadan cengkerman ni ban cop ngasan dia baik Indonesia OP Bok YT but Trevor nama ngalai I ga gameplay jong Indonesia ya Arki 2GB King dia ngimpat ya ira tangan nang tepong ra takadaw ya I Trevor but OP Bok YT de na ni OP Bok YT lah ya no sa I Trevor dem lera I Trevor idan lahi ngat kenapa idan lahi Trevor but Arki ru ibet hi ngas dang imta ya Arki ibet Arki ru dera ba on ibet ra come on Trevor
Trevor lah sian mana dia. Just Trevor lah yo penok ang tu way. Badi Arki nanti siliang Arki donan nek nanti. Oh tu lah yo to. Nelera. Ha mentang lah yo 5 kini sia dang yo 1. Ni lah yo sun ni sia dang yo tang way. Te kemut ngal ada cikaman bukan job. Te ang ni friend ngan batay ni bisa no pun participate akan give away bangin sa pelekan. Give away bangin sa pelekan option day. Pum non kamban le. Please share ya ka channel jung Pibok YT ngan po description. Share ya ka channel jung Pibok YT channel jung ni Pibok YT pro player Pibok YT. Bat ya ka channel jung Trevor ngan po description. Te sa share ya ka tu ka channel ka bangala po tu Pibok YT bat ka channel jung i Trevor Gaming mo. Desa share ka channel jung itu sia arut ka bangala po description. Pat sa channel to WhatsApp group ka ba ngalabu po description te sa wan tu ngin sa penekai pat ka give away ngin sa penekai no shen. How ni hi December ngin penekai no ngin apsyrah du banakut ni how ni hi December ngin penekai no hang tu ngila yo 6 kini 1 te Gameplay jong kini sia terpilai i hang neru re m to check sah channel jong kini sia jong ha channel jong i Pibok YT but ha channel jong i Trevor itu cibiking ila offline no balen tu bra te sa check ma po description Pibok YT ka channel jong i Pibok YT but ka channel jong i Trevor sa subscribe lang ka channel jong turus watch ki video jong turus I like the best ka video jong i Pibok YT but ka video jong i Trevor best fa te sa page po description lan bu to sia channel artli te pilih tangkum ta te sa chon pa tu ka WhatsApp group ngin sa penakai ka giveaway ngin sa penakai no option ka giveaway ngin sa penakai dai ngan ada ka top of event ngan sa pen i ngan post hapo aha Pibok YT bersama set dekat sniper tak tahu layan tu te melera te layo 6 melera ngana melayu oh itu day 2GB King te ila offline no te let bitang ta ba pin participate ka giveaway ka bangin sa pelekai kat no diamond ka giveaway bangin sa pelekai dia sa comment hapo kat no diamond sa pelekai akan next giveaway em naik comment ada comment bisa ngala sio dia akan next giveaway bangin sa pelekai ngin pelekai de ka top up event kan wan ka top up event ha uni December day kan wan ka pas ba ka top up event dengan top up kata kan wan uai kulo basau kulo ngan sapen EP anda lakut kan video ngan sapen I badai uni kulo de kan ne ka you top up event de ngan sap I price dah kata haki nong chop haka giveaway bagi sapen kai tu ini lah chop no ini sia kila yo ar ni lah yo rio mereka chop tengah lah yo bisa ngi be ngala tikna ya kata ngan pergi sia top up event anda lakut kan video mo dengan post haka community cengaru nambah pilih ngan sa post hak group ro badai ya kan ni kata bukan ngan sapen kai mo top up event pendalawan piang kata event ni kalau ngaba best bang top up event kata ngal sapen i pisia kata dengan ni ka kai kata Trevor sama set itu gue tu cibiking teh offline nak tu cibiking man tu cibirang funte la harai ni work program kata ni work Trevor buat ani la like tu chill buat try katu bandel day chill buat warrior ni warrior day I leader na katu kawe ka kill kena Argi come on Argi you can do it Argi Pibok YT stylish oh buya hatung ilai chop no dekat kill chongi kasi gaming dia agam ni tu yodai bang apa nak kadang empat rem tengrangan oi bisa promise empat rem tengrang man kat balik kai empat rem tengrang dia akan ni ka bangta tangkat ni dia sampai dan bu ya ka tu ka pangaong ka tur ka screenshot ka top next top event ka bansawan ngin supply kai giveaway da kata haki subscriber haparo ki subscriber dia sampai bye